malapit sa Victory Liner Terminal. Handog pasasalamat ng Bionic Alternative Health Care Center at ni Dr. John Paul Calion. Nagkakape ka na? Nagagamot ka pa. Promo runs until October 1 to December 31, 2018. Sweet! Okay, welcome to the last hour of our program. Manda kami manen. And of course, dahil tapo tayo, agmay maisang amanong yung Jun Sariales. Kaya ni John Mark adita baba ka noon. Kaya sapay lang kumata, partakan natin umuli. And thank you so much to my wife. Ayan nga, si Sasagana latamo at apo nga mangsipaw kadagiti responsibilidad. Kung mapampanawak. Talaga doon kami nabot ipagtukaran. So, thank you. Bakit? Sapay lang kumata tayo, bado nga maisagana damdama ka datay agat barbaro at medyo matiti agong kuno barbaro unay magkita ka iti agat barbaro atay sa bali nga min ti angot no ati kalaba nagmayat nga isuot kasi DJ barbaro nga madalo unay yan ket pati DJ charger cellphone ko nabatik DJ balay. Ngarod, kaaro ba? 8 minutos kalpasante alas 2 ni malam. Kat ako na dito'y pakibati man ni Gina Esteban ta San Andres. Ti happy birthday. Agyaman nagpare from may kumari Almira Duldulao. Ayan, of Cordon Isabela. Nalipata kang baga. Barangay Kagawad kung kumagaya maya. And from Bolinao, hay manong pabati man, Villas per family and Ortaliza family and Pangilinan family. Salamat manong. Ako na from Manuel Pangilinan. And thank you once again, Ka Emil, for sharing our videos. May sakang pagulidanan. Nyaman detangan nalawlawat ko na mga umisam ka manditan. Kaya umusabali nga ma-describe ko kang ka pagulidanan kang bahala ka mo tanamang ituloy no sino ti mang pagpagulidan kanya mang pagpagulidan ayan. And of course manang Elisa Yadao Kabal kata agbibuyan from Hilo, Hawaii. Good afternoon ken ka anya mo nga iti pasarap mo na ken ka ni Kapsat Cathy Lama Halma hello kuno na to and Adrian Bakiran hello. And Evelyn Cabisares, apay mo tawan ni Amak Manong kunana. Sikatin na udi tatay ko palawag. And Melanie Luga, hello, watching po from Hong Kong. Pakibati nga po ang pamilya ko sa Kabatuan. Isabela, lalo na po sa anak ko na si Princess Maika. Melanie Luga po ito from Saranay, Kabatuan. Thanks po. More power and God bless kunana. At Mayfield Christian Joy Dalit, nag-send iti puso-puso. Love. Hello, good afternoon po. Watching from Riyadh, Saudi, from Lama Halma. And good afternoon also to Rose Ann Marcos Tipay. She's watching. And palabaamon bago mo isuot, it's too late. Adumot iti nalabaanan actually nga bado mi kini Jan Mark Agpares ngem depende ta medyo kaming agid sa bali pagalaan ni bagat so ni bakit ti makamon nga mangkita iti kawas ng padpada. And Mary Jane Baldos says here kung ano to pa-shout out po kuya family Asuncion Mendoza ng Ilocos and family Baldos ng Quirino Isabela watching here from Mandaluyong Seria. And Remalin Batario Andres, good afternoon. And Monica Cortez, hello DJ kablaw man ni ading kong ag-birthday tata ni Orlando Cortez iti barangay Damakwag, Santa Lucia, Ilocos Sur. So maraming salamat. Kita nagadayo tinagagapuan na kita nga kablaaw. Ngarod, may sabi nga sunata po, iti sagot ko kada kayo, kabayatan tinak pagururay, iti dandanin nga iya sa sangpot ni John Mark. Sunata nga na Paul 1, Uncle Berting that goes out, kadikiti so amin ng apo nga tatang nga pirmin ti
arami din na aming kapamuspusan nula ang maidalyasat na itirigat dagiti pamilya na. Parbangon mo agriin, apan nagugut iti kamutin, mangisa ang sagiwayway itinuangin. Nagakat niyang kalberting, nataripato iti dingwan, pagulidan nanaskan atuladan. Awan kaniyan at bannog, inal daw lata asumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakaragkat lata, uray adda sa gubanit na, agpastor nuang tipan na kainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, tati kayat narumang ay panagbiyagen. Non alpas tiraraapan, agbirok mantik panggadanan, ala tiro ta dandanin panag-aapitan. Nga mapaitan nariday tabagam nalpay, idi na amuam iti presyo iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisan na pampakik di nakiinuman, ngem kunana sumulitap no next scrapping. Sumarunuwa panagtatalon, raat kan sikakit ni maton, doble pa'y presyo metan di abonon. Awang pa'y kentanong regasyon, de gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nang isaldang taltalon. Di nan san masakan, tadim makalan iti pamilyan, tatay baro nang agbasbasakyat ng asawa. Nagragsak ti pakasar na, balse dito'y balse dita, niyam nalakunan tay may sanga ektarya niyang arod. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, anyang narigat di matlarumang ayen. Adang apuko ni Uncle Berting, isupayan nagpapagatasen, alatiro madlaw alumakayen. Adda may sa amalam nakita ni Uncle Berting, nakatugaw kapkape na kamulang lang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awang paket kengkwan at mang taripaton. Simbang putan ni John Mark alas. Parabang no agriin, napanagugut iti kamutin, idi sumangpat si malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranada anapan bimbisita. Dakkel nagbaliwan dagiti anak na, iti kinagagat imalada ken kuana. At danin hindiyero, doktor ken nabukada, ni Uncle Berting anyang atak obrana. Anyang ata, kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, pindaen at anak na pasyaran. Nalakunan ti dagdagana, tapi nagpaadal na, ngem itan mansyonan ti balay na. Sika ngay kaaruba, amum kat isuna, ni Uncle Berting tatangtay isuna. Haramidan na ti aming kadatay nga anak na, agsubalit tay kumamat kengkwana. Agsubalit tay kumamat kengkwana. Yes, and of course, kuna na ni Abalayan Adel Bulataw nga pinanawan tayo na nga ni Philam na panan di Hong Kong. Hello, good afternoon Philam, wherever you are. Amok nga di takalatan. Ayan, good PM, Sir Pakigriman Ofelia Salvador Ronquillo, the happy birthday today. Greetings from Bunggoy, Tinapipintas, Mildred Ruby Rose, Ruby, and Rosie, Lisa, Lilia,
sa amat kuna nakita man lang ag-text la ang wrong spelling pay sa amat ano nga tata sa ama ang kuna na dahil tuwing nga palayan tayon. I guess it's salamat. Nga may hangon sa maaklo dahil bunggoy na ipintas kuna na ape hangan napipintas na ipintas kuna na grupo iti na intas. Alawan sige you can claim uray tao mo sa bali nga babae tan alang nga mga napipintas ko irama mo pa ita kita the driver dita kaanan. Ayan. Adito DJ Kapibalong. And Abenilla Lopez Ibiang anay banggal daw yung apo dito Pilipinas. Happy Sunday po watching you here live here in Jordan Konanamat. And once again happy listening, happy watching to Ading Ella Banadero. Thank you so much. And Jonard Kattenbung. Hi Idol and John makalagip ti asawa watching from Oman. And Maris Sumalba Garcia, hello po watching from Maligaya. Malig Isabela kablao man nila kay kong kanbayaw ko nga adda jay Saudi Arabia kanang di ka Arubak nang ruwan na ti pamilya Sumalbag. And Roy Albert Agraan Idol kablao man ni Kuya Potts nga nakaturog jay Sirok Santol. Apo ko maangag na nga rod no nakaturog. Kinimanang nga Abigail nga madipay nakadigos. Apo di pa ikatabuk na berketan. From Rizal, Santiago City. And of course, Kabsat Nelly Mariano is back. And Mary Jane Baldos, Kuya, pa-request mo na ibalasyo taaw para kati mahal ko nga ni Jason Asuncion Mendoza. Mahal ko, ingat ka palagi. Agur urenak, iti isasang po mo, mahal ko. I love you. Thanks po, Kuya. Kita lang long distance nga ayat. And Kabsa Charity, nice seeing you live again, Karuba. Ayan. And Linda Passion is watching. And G. Tayaban Esposo. Hello po, watching from Kiangan, Idol, Kablao man. Di kita Ped Family. Ijay Rizaluna Cordon, Isabela. Kini Tatay Manuel Esposo. Kung madamang nga agburburas ti mais. And na-miss na ni John Mark ni Okita. Especially ading Ella. Ayan ka, di ka mo lang umayang balong. Ayan. And Rubilin Avila, kung ano to ay imbag amalam. Sagutam na kami man, June ti kansyon nga madamang agbebiyahe nga kadwami ni Ophel nga ag-birthday. Of course, kada kayo amin, nga kadwa ni Kabsat Ruby nga agbibiyahe ka no dita. Sino nga talaga kita ang kadwa na? Naimbag ngal daw sabi ko mata agbalay gid ete napanan nyo ang kas napanan mo ni John Magtatay sabay lang kumata nasaya at to tibanag na dayta unto no mai-announce when mai-post iti civil service iti resulta na. Ayan, ngarod balong as requested ati palaang na song called Sabon banatam man balong para kadagiti agbibiyahe nga manariman Ruby and Company. And of course, happy birthday to my anak of Felia. Nagmayat ti ubrat no castinga agdigusak. Yeah. Tay sa bunti pagay ayamak tangamin agpagpagalisa. Galisa. Patoray ko nga aglablabutab. Tay galis na nagkamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas. Agay ayang sabon na kaganganas. Kanasek unay ti agsabon. Amin nga abot ko kenlik kaong. Sabon akpay daytoy agong. Dagitoy kikitin nagidurun-durun. Sabon akpay daytoy kibong. Sabay kirkir pusiken pusong. Sabon akpay tuy barukong. Sabay selang sakto idumudum. Nagganas tiyagigos. Agay ayang iti sabon. Aglalo no iyaradong. Ipababa ipangato. O sabon nagmayat ka. O sabon makapabang arka. O sabon makapangiit ka. O sabon
Kain na banda kay nagbiyahe ka noon? Diyan mo man, DJ sa sapay lang Florida. Sa Reda ang lugan? Ay, kanya-kanya da kasi. Ano tayo kinapsutom to, pinakapsot. Ito na yun. Yeah. Nagmayat ti ubrak lukas to'y nga agdi gusak tay sa bunti pagay ayamak tangamin ag pagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kaganganas ganasek unay iti ag sabon amin nga abot ko kenlik kaon sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inag iduron-duron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusiken pusung sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto idumudum nagganas tiyag digos agay ayam iti sabon aglalo no iyaradum ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapapang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka nagmayat tiyag digos tutay sabon ti igos-gusugos tay galis na nakalamlamuyot nagganas nga iapros-apros aglalo no peke-pekel kadagiti mas masel agket ka nga kasla ag sugel ganas ti sabon na kamay mayat ikaten at gagatel o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka. Hi, DJ, kablaawan nyo man ni baka ko nga maturog tanabanog nga nagtrabaho. Ay ka, di naman lamang request ko man na sirok ti pandiling from Cordon. And pabati nga po si Alexis M. Adarna, thank you. Kunanan ta. Tigi text message nga shortcut. And Kuya June, Tayman Mildred, damat ni ating John Marcan. Happy birthday pala sa mayor namin. Leticia Sebastian, birthday pala niya today. It's me, Ross V. of Jones. When Kabsat, in fact, we will be there. Damdaman DJ Baleda. So, happy birthday, Ma'am Leticia Sebastian of Jones, Municipality of Jones. Municipal Mayor of the Municipality of Jones, Isabela. Yes. Gawa na onti sounds. Jai? Kunada mo, di live. Ay kanabanog siguro na. Sino yung baga ako katakita? Nanti Aida Clinton. Yeah, please let us know ano mapupukoti sounds na tiga okay naman mo dito yung may lingga man dita. Okay, we'll try to look for that. Nandiyan problema. Okay, met kapo, mo problema. So they're requesting for the song. Hello, Auntie Cathy. Is she in right now? Yeah.
Ayan, thank you so much inti panangibagana iti nagtaraki ak kanu nga nakapink. Ang kung nga masungpatan ta agdua kay I'm still in doubt baka no agululwod lang ni kapsat kate. But anyway, mamati ak santa impose mo ni bakit ko. Hello FDD, kuno na nanti kasi. Yes, and I know, nag-enjoy suna ito Philippines talaga mga Ay, nagadalo ko nirikos sa na. Nirikos da. And nabsog nga tani kapsat nga Edeline ni si Edeline talagang busog na busog. Tsaka si Ate Mads. Mads, of course. Tapos yung driver, ano pa ni drivers, Kuya? RJ, JJ? Hindi. Dalawa sila eh. Yung isa, yung pamangkin nila. Hindi ko na matandaanan. Ralph. Ayan, Kuya Ralph. Si Ralph. Ayan, good afternoon. Pukaw-pukaw ko lang. What ko na doon yun? Pa-shoutout po please from Weng Guillermo Mina. Wait, no. Apit ang pukaw-pukaw ti sounds na. Siguro nabanlugan. Hamo dito recordings na ni Siguro. Okay mo dito eh. Good afternoon sir. Kablawak man amin taga Tepang, Bakara. Request song Manjay Mildred. Sagot ko amin taga Tepang, Bakara. From Cesario Galiza. Tepang na talaga ya. Tepang. Okay, baka masubraan mo ti agpiksa. Ngay, dapat nag-message Nepay. Pagpiksa tikan naman. Yeah. Good PM Mac and June. Greet ko man ni Rolly Cariaga ti happy birthday. Kapi City Puso. Nakita. Hindi naman laki din nga Thank you. Jay Pangaldaw. Nabsog kami. Request ko man di alas 3 bangon. Thank you. Ate Kano perfect Ilocano version, can you do it? Ayan. Pati ni Kapsat nga ay ni Manang Aida, you both look great in your pink polo. Actually, it's not pink. It's a checkered red nga tiny lang iti checkered na. So nga, when you look from a distance, talaga gusto ko lang pink but it's actually red. Okay, so thank you Kapsat Nelly Mariano for giving us ito nga bado. Ay, nagmedyo naggapo. Ayan na. Hindi naggapo dyan nga. Dito kaya ka na, why? Ado na ulaw ko. Ato tinakabigbigyan ka? Oo na. Of course, anywhere. Nay, Danny Mildred. Sige, picture dita, picture na. Kas talaga mga datati trademark. Adi nga, perfect Ilocano version to may to Manang Aida. Data di lyrics na, di ba? Sige timang kita. Adi tayo, kita more detail. Maybe baka doon nga nakalukat ngamin nga FB Live isong agpukaw-pukaw. So edi po mata FB Live konta, FB Live mula tanti i-activate ta. Ayan, tapnuhang nga marigatan ti internet. Amon ko medyo nabuntog ti internet. Biro kong palaan kita. Nabuntog na para taman eh. Madi, oray na kulay blue isuna na daduma ka talaga nga adalang diferensya na. Nabuntog. Mabalingkon nga rugyanan nan. Umpay eh. Ay, Diyos ko. Scroll down mo pa. So, datan. Bati. Sabali pa. Okay, ket napintas ka naputot nga malami yung Apo Sir June, maulawak sa Mildred. Pahikablao man ni tatay ko nga ni Ramil Diego, iti San Sebastian, Ramon, madam mga gindingig ti programa yo. Ni nanay ko mga ni Beth, may iti idaan na nga agpalpalinis ti Koko. Thank you, sir. Melvin Diego, gayam, sir, madam mga lang agdingdingig. Salamat. Thank you so much, Abu, San Sebastian people. Ayan, mabalinan. Nga rod, John Mark Pastor, iti Ilocano version, iti perfect. Yun, perfect. Perfect. Ato yan. Adan ni ayat kanyak biag ko surutenak iti papanak tay balasang napintas ken nalapsat jagsapay patyen nga dakan nagururay kanyak taubing tapay di naginayata di pay amot banag na irupirukon pa nagayat ko ken ka biag ko agkanak man tapusong ket bagik lang iparipirip mo kada ko kuanak met lang biag ko intan
Agbalset kasip ngitan, takyag kot pag naedang, sa kasakat karuutan, dumdungeg kansyon akayatan, arig mo't madanagan, ngem nangeg mon ara sa asko, nga awanen kurang kaniya. Si kantay babae Nga. nga amok akatitibkeran, kaduak ti arapap ken mangguangay iti pamilyak, ayat anasarak mangilimed ti pagkapuyak, mangitandudo mangaywan tupay anak ko, naganos ngen putnun ayan ayata, awan makaupay kadata, amok anatip kertan, dwa biag ko agkibinta, agsinaranay tadwa, adda kadatat masagbayan ta. Biag kuintan, agbalset kasip ngitan, takyag kot pag naedang, sa kasakat karuutan, dumdungeg kansyon akayatan, takawes mo na si rayak, sikat kapintasan kasla alanganak, naawanen kurang kaniyang. Oh, wala. Biag ko inta, nabalset kasip ngitan, takyagot pag naedang, sa kasakat karutan, dumdungeg kansyon akayatan, patsyak ti marikriknak, si kantay anghel para kaniyak, unak awanen kurang alanganak ta, awanen kurang kaniyak. Okay, it's 34 minutes past the hour of 2. And, nako, gandang hapon po. Ang ganda ng program niyo po. Pabati nga po. Kami dito po sa Sagana po, Santiago City po. Paragos nga po ng basol ko po. Kati po. Thanks po. Johanna po. Ng Purok 3 po. Sagana po. Ano ganda nga po. Aha. Ayan. Thank you. And basol ko katimot ka na tiga na nga mga ganda. Ito'y anak tayo from Sagana. Anya timakunang barong. Matik ka mo ta, matik malasin ti boses ka. Yung marigregatan ng basit May kalungal daw nan nga diretso kag kang tanong ka. Paano ko problema di dyan nga narawam ka mga kluro nga ab nga talaga. Amo ko na nga give up ka. Dapat duwang ang kansyonan ta. Yung Tatakin ang tunubigat. parehas ng okasyon sa, di ba? Yes, the same occasion. Of course, Ma'am Letty's birthday of Jones Isabella. Ket umayataan aman sapay kumatanapin tas di performance sa damdama di jay. Sikat second voice kaya mo? Yo. They Ano jay? whatever. Sige kita Facebook si Kamati makaamon nga mangkablaawan. Good afternoon mga idol. Pakibati po ng 17th birthday si Cyril Jade Agustin from 70th? 17th. 17th Okay. birthday si Cyril Jade Agustin from Ninang Malu, Tiksay, and Auntie Lorna Agustin, Tipurok 7 San Miguel Ramon. Thanks, God bless you both idol. Yes, thank you.
cut. Di siyempre, nagpa-picture kanya. Basil lang. 24. Puro taga Biskaya pa eh. Ah, Tapos sa Jimesa ke Uncle na karon Uncle Alex. Alex, Dukol. Wan, Oh. sa team mo na. Okay, manong kablaawang man dagiti pamilya Laino ken pamilya Burgos dito Ranyaga. Patiliw ko kumaisuda ka manong ta. Naadik dan nga giding kanyam kunan aka. Ipatiliw mo nga raw da nariga mo no nakabolos da. And apo nagadupay di private messages. Hello po kuya, ask ko lang po kung tumutugtog po kayo ng patay. Dagito'y launay nga damdamag. From Joy Gonzalez of Quirino, Isabela. Ay kat, da kami awan pilpilyan. Ano yun? Na-ignore ko mo yung text na. Awan, po ka, awan. Okay, sir, pakablaaw man ti familia La Cuesta. Dito'y Cebu. Salamat, sir. Hello, Michael La Cuesta and her family. Nga rod, patugtog ko ito studio version. Here ka, tatay. Da nag-text gayam na eh. Anak ko na. Inanay ko, da ka mo na do na alam ko na. Ano ti makunam sige man. Andiyan ka mo. Siyempre ma-assess mo tawag bagim out of nagrigat makaulaw. kasano nga mati ka maulaw ko pulos mo nga nagati ka nag-review. Mama. Oh, baka dati pa nag-fill up pula tinagang ka mo pa'y naa. Ay mamata. Aji jinti answer sheet dito kay Garo City. Nung nag-exam mga banta. Yang high school, room number. Jay laang siguro tin. Examine number. Agi lang. Testo. Apo kasi. Nay baga malam gayam kablak man dagiti. Moklatan di resulta na dahil tanto. We regret to inform you that you failed the examination ko na. Anyway, awan titakas natin mang padas. Di kadi nung ay nasaya at na napugtuam di jay sequence na, di ba? Na nasaya at itakan na dumaki B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A. Kung naman ingana malpas. Pauna yan? Masapol ti ag-solve the problem. Di ba kasi mati naramit mo dila minsan? Okay, nga rod. Antati. Nay baga malam gayam kabla ko man dagiti amin akong bumibisikleta dito'y Cordon ken Ijay-Jadi Nueva Vizcaya. Kita ko man ajay alas 3 bangon tay manong mo Florentino Tabag iti Cordon. Salamat. Right version. Si kantay kapintasan tan naglabasit day tarupam kiday mo anaahitan sino katampi na ugadam buok mo anakulayan pintas nga aglaplapusanan tidakasnan nga nilakay mo tin kay sagsaganaan. Aanmat nga tay makibibiyang no isuti pagragsakam uray pa'y amin kaket na yun am sangulikod pa ekstensyon angem kumay sarteng ukuman talakay mo alipliputam ta isuti nang aklon kanyam idi bardang isit kapailang Ay maulawak sawen maulawak sa Mildred Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimet Mildred Kunak nutay ka dandan ng asawa tiin ka ipatpatek Adalagarot ken kandi ka pailang amarmarnek Ay maulawak sawen maulawak sa Mildred Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimet Mildred Kunak nutay ka denden ng asawa tiin ka ipatpatek Adalagarot ken kandi ka pailang amarmarnek Si kantay kabaknangan tiladat pagpalpala ilangam 24 oras ka nga online puro selfie kargan at ta timeline kasanungat amit tay pamilyam dimpay pulos sa mapagserbian kasta lang aruden niti ubram balang kantis kanto pailang manang mo at tapay oras mo at anangin day tabiyag mo
Ano no nangisit ko din mo, when no narasay takid kiday mo, tinapatek may sat lakay mo, tay nangaklon kan kat si bubuo, papudawem day tapuso, day tapinta sana pudno. Papudawem day tapuso, day tapintas, anapudno. Kuya, nalakalang mo nga main instruction na di exam. Choose the correct answer ngem na madi pumasa. Madi na sinurot di instruction na. Oh, you see? By, of course, our very own good friend, Sir Segfred Segundo. Isong ano mo nga napili na di correct answer. Talaga nga mali di instruction mo. That's simple. And the civil service get stuck na let's so you don't have to review much na talaga no kasano nga talaga tilinaon data utak mo iso dahil nga talaga kaso nag-uunag malauna kita question dito so, amon no adati kasta nga sasaon ti vocabulary ta nag-uunag launa nga even the Americans I'm sure handang nga masumbatan arranging paragraphs awan di apo na riga da kita launa oh ket may sama maulawak patay niya. Ay anya mo ti pinakamatandaan ng question ba lang kitaan taman no dati matandaan no dati natandaan oray may sala nga question kwa name kunana address present job gala. Uy, madinsa nga talaga. Ore may sala nga question ko mamata na datay if x is equal to 3 daitan. Dati na alam mo kadagi jay mat. Awan na nagrigat aday mat. Madingan na lang timat nga talaga. Talaga pinugtuamon. Aminado ka di jay. If x is equal to y then maday x less y equals to 9 what is kwa dito nga naman dahil siguro si answer na data sige sida mo na amok latang rodante resulta na naman nagrigat nga talaga jing mat willingly I fell in love with you parigatan nagsika willingly I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong to someone else we both belong, we fell in love willingly. Willingly I fell although I knew. Sikamun lang. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. And I want you to. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. Oh yeah. And I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then
Ay ko na naman ni kumparing SB member Candido Natividad ay buyon-buyonom lang no kwan pare isot answer nan kuna na. So that's the use of panawlid da yan panawlid da. May aji ko lima aji choices ka surat ka te papel 1 to 5. Tapos pisang-pisangan, kami mo jinti sa tibadong. Kulog-kulog mo nakastana eh. Nanya mabuno mo isot answer mo. Gas-gasos ka pa lang exam no kasta mo la. Saya at pa yung lipato mo na civil service na. Siyempre, sakit tinakam mo latitid na kanyang data. Ay, mali. Tunggal sumang pati resulta ka na sakit tinakam mo. Exam nga itong na. The best way, try and try until you will not succeed. Mauwan to mo natin civil service, ipusana kang taon. At nangatakas di aya awan. Talagang made, ay made nga talaga. Okay, may sabi nga sonata ket 13 minutos lang inin apo iti nabatbatin kasagbayan iti alas 3 iti malam. Iso nga kumansyon manan at medyo nasakit ka na ti karabukob na kaireserbanan to natatamdama daytang boses nan para di jay panagkansyon mi sa jay Jones Isabella. Ang harod may tagapulot version. Denggen ubiyag ko, denggen di ibagat, ay ayatin ka, kasta kamet kanyak. Denggen tuy aso, iliw tuy pusok, nabayag laitin, adita naging niliw. Denggen tuy gutog, gutog tuy puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kadtoy sibay, pusok umay payapay, tapnon maep-epan, iliw kinsan na ay. Il-iliwek ti ka rin yuni, ayat di damdamo, tinayrut nga rako, abuyugan tiyas asog. Il-iliwek ti agek na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti aprus apires ti bugbukot. Il-iliwek ti areng-eng magtitileng iti lapayag. Umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Kaya mag-extension na. Madiscover. Denggem mo biyag ko, denggem ti bagak, ay ayaten ka, kasta kamet kanyak. Denggem to'y asog, iliw to'y pusok, nabayag lang idin, aditan naging niliw. Denggem to'y gutom, gutob to'y puso, awagan na ka, denggem ka rin ala. Umay kato'y sibay, pusok humay payapay, tapnon maapan, iliw gansen na ay. Il-iliwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo, tinayrot nga rakop, abuyugan ti asasog. Il-iliwek ti agek na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti aprus apires ti bugbukot. Il-iliwek ti areng-eng mangtitileng iti lapayag. Umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Il-iliwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo, tinayrot nga ara
abuyugan tiyas aso. Ililiwek ti agek na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti aprus apiras ti bukbuko. Ililiwek ti karinyuni ayat ti damdamo. Inairut nga rakop abuyugan ti aso. Ililiwek ti agek na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti aprus apiras ti bukbuko. Asabayan ti aprus apiras ti bukbuko. Okay, pag-great po. Una naman ito, pag-great. It's not great. Pag-great po. Watching here in Canton City, Ilocos Sur from Grace with number 3847. Ayan, nagadayo talagang kandon na Ilocos Sur by. And idol, pakibati nga ang batch 1990 Lazardo from Mon na nagbanding kahapon sa Camp Vizcara. Request po tayo alas 3. Bangon, salamat, God bless from Lorna Agustin. And patukaraman manong that is side by side Jason from Sagana. Iso din nag-request si Basul ko kayo tatay but we did not played it. Ayan. So kantaan mo that ay side by side and this will be our last piece. Igid. Wan kaaroba ket agyaman kami iti panang tarapayo itinano mo oray no may sa lang tatay umuna nga duang oras. Oray ta simang ne o mugayam day pedal ko dito eh. Okay, imagine mo ka pedal na. Imagine ila nga pedal kon. So thank you so much karuba. Until next time nga rod. Iti programa na polwana da kami manan. Ito lang nga po kasamitan nga radio station Tire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamit. Kaya tayo timano yung June Seriales together with Yamag Pastor Operator Embalsamador saying good day and God bless everyone. So that ito request yung side by side. O kata kita taman. Yan, ora awanti pedal na. Check, mic test. Kaya Iba ta ka ito ikagawa mo na eh. Ata. The first scene was the church, then the altar, where we claim each other with tears of joy we cry. Our friends wished us luck there forever, as we walk from the church side by side. The next scene was a crowded courtroom, and like strangers we sat side by side. Then I heard the judge made his decision, and no longer were we man and wife. I hate the sight of that courtroom, where man-made laws push God's laws aside. Then the clerk wrote the story in the record. Clerk, a church, a courtroom, and then
goodbye, goodbye. We walked from that courtroom together. We shook hands and once again we cried. Then it was the end of a story. A church, a courtroom, and then goodbye, goodbye, bye-bye. So that's it. Thank you so much and bye-bye.